Belren News. Mafhungo. Rotshidzwa Maremba. Ndo livhuwa vhukuma zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Mapfura ane a itwa nga Olive Tete nahone a songo shelwaho dzikhemikhala a ya khwaṱhisa vhuluvhi kha vhaaluwa. Izwi ndi u ya nga ngudo ntswa yo anḓadzwaho kha dzhenala ya microbiome. Ngudo iyo ya miṅwaha mivhili yo wana uri vhathu vhane vha ḽa mapfura ayo vha humbula zwavhuḓi. Tsedzuluso yo rangwaho phanḓa nga University of Rovira Virgili kha ḽa Spain. Yo shumisa data ya vhathu vha maḓana a rathi fuṱhanu rathi vha miṅwaha ya vhukati ya fuṱhanu ṱhanu na fusumbe ṱhanu. Vhasedzulusi vha ri u ṱanganya AI, modele ya physics na data ya mbalelano zwi nga thusa u khwinisa u vumba tshanduko ya vhupo ha phendela shango. Kha ngudo yavho yo ganḓiswaho kha dzhenala ya Earth's Future, vhasedzulusi vho sumbedza uri mimodele yo fhambanaho i nga livhisa kha u bveledza nḓivho ya ndeme malugana na ndaulo ya vhupo ha phendela shango. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga US Geological Survey. A guma ngo rali mafhungo e nda vha farela one. Nṋe na vhone kha ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri pfulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vhanga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi rengwa nga ṱhoho lini. Belren Brands i hanefha tsini na vhone ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belren Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓiṅwaliselaho. Are you a survivalist entrepreneur in the Vemba district? Belren Brands is here to back your hustle. Get a loan from just 500 rands up to 4,000 rands designed to grow your business. All you need is 6 months of bank statements, 6 months of sales records, your South African ID, and proof of residence. Apply today on WhatsApp 07201958843. Belren Brands, empowering entrepreneurs, building communities. Terms and conditions apply.